Rangchak Smuggling Khlaimani Patimung Kitingwi Bwtharjakmani Suleman Hussain Paithago Patimungni Mastermind Rukshana Begum arrest Khlaikha police. Patimung te Khorang Chini Mungai Darbar Jakmani Suramura Thanawa Abon Yaglo no Patimung te Chatugunaitumung Khormani Chatugunaitumani Yaglo Patimungni Mastermind Rukshana Begum arrest Khlaikha police. Abon Yaglo Piniyakon Naituge Manjaka Kai Chini Rangchak ni biscuit Manjakmani a biscuit rokno tabuk sis Khlaitam kha police. Patimung te am sengenang saka ufla kafla abo haikara patimung Rangchak te kubun borok rokno roman bagai Chatugunaitumung khorsak tabuk police. Bureau Report, Chini Khorang.